Chibai vek ole Diego Jota le aunau pa Andre Silva te thi na chuan khovel adeng chuaka football fans ten kan su na tun thlengin ti atitam em a inrin ni khan adunau hian an pian na khuwa voiliam anita a he huna hian football a khel pui te a khel pui mek te club ta na Liverpool ta na a khel pui te khel pui hlui te tin ramtana khelpui mi thanem tok tak anron pung khoma anron telpuya football a mi hriat hlo tak tak tele akal tur o mangai tele akal tur o mangai chialo te po anron tel tha thokhat hle ni ti chuan tel tur om taka ngai tel lo te po anoma chungzinga chuan video masalama po kan soi tel to Cristiano Ronaldo Portugal captain Diego Jota ina angai san em mai a idol ani po aron tel lo ani a amaro chu tel lo chan te kan soi to a kha vui program ati kholo a lo wang te borok dang siam a lo thon wang te ani ti a soi lang to atin anu te anu le pa te le anu pui ngei te po bia in atel thailo tur thu le a chan te po a shil ani kha te chuan heminu hian social media lo khat tlat tu hei aya Ronaldo kallo aya mi te ril rutina tu a oma chu Luis Diaz ani Liverpool ta na akhel pui le alo du sak em to ani chumi mayan athian tha te dang chet na hi en phot tiang USA a FIFA Club World Cup khel mek ania Diego Jota te unau an vui ma lok khamini tho July ininga khan Brazil Club Fluminense le Saudi Arabia Club tha Al Hilal te anin tuma Al Hilal lama hian Jotain ramtana alo khelpui thin pahni anoma pakhat jok chu a best friend tia asoi thin Ruben Neves ania pakhat jok chu Joao Cancelo ani he game ton ma hian an u naw sun na hun man ania Cancelo le Neves te hi anin zoom zo lova an trap ti pokan mu thei ome lusun chunga khel ril rodang pu chunga khel chu a har bokaniang heme cha hian true one in an van duai ta a quarter final atangin an tla a Brazilian club 10 semi final an lut ta ani this one Ruben Neves hi USA tangin Portugal lama athian pa vuina a let ngal nal nala this one akwang zone tu zinga athana huna po atel ve ti video tang po kan mu thei kha he hian athian pa ta na ain pek zo zia atilang chiang emema mitam takin an faka an ngai hlu le a mitam tak nuk atiul le bokani tin Neves hian athian pa nupui fanau tele achung te alo enkol zui tur thu le alo boi pui chun zom tur thu te po asoi chuak bokani heti mek la hian bitam tak ti thinrim tu abik takin Liverpool fans te tilung oilo em tu a oma chu tu dang nilawin Luis Diaz ani mitam takin Diaz hi Jota ui ber le sun ber tur le aboral na tur ber tura an ngai lain social media chuan tiang hian aposa awi thu le poi ati thu te chu aposa an thalak dun na te tin ata na thil lo ti sak to te aposa amaro chu ahnua ache chui dan hian mi makti a hlo hle ni Jota Vuina hian Liverpool club te an manager atanga player zong te thlengin an kim de uvek ati thei ome chung zinga chuan apoi mo ber tur le angai poi mo ber nia mi na anrin he Colombian forward thi akal lo satlia mai po ni lovin hlim takin lo party ni in video viral atang tele news report te atangin shiat ani chu chon fans tam takte ati thinrim hle ni he video viral a hian Colombia laba Luis Diaz hian Colombian influencer te honen party private party a hun mangin hlim takin an lam hawa anin ti hlim hawa an chet vel dan te social media hetiang hian aron viral ta ani
a vuina a kallo mai ani lawa a mela lungai na mu turom lawa chu mai ni lo party na a hlim takin alalam ha mai ni a thian pa vui program man lai nge in sang ni som ni pathum ma khan len le taila october ni som ni pakwa sang ni som ni pathum khan Luis Diaz anu Silenis Marulanda le apa Luis Manuel Diaz te chu ELN Helpol National Liberation Army te chuan an khuak baranka sa petrol pama an mana rang taka road block siam halin police te chuan anu an chan chuak theya amaro chu apa an chan chuak thei ta lo thunga apa hi visual te hian an reng zui ta ani heti apa shena ni lai hian Luis Diaz hian apa chua zale na ri theinan akorma freedom for papa ti te po apholang nge a tin an coach tele midang tam takte footballer tam tak tele khovelin apa an man hi an torpuya chuani theinan mi tam takin o an chuani october ni somni pakwa sang ni somni pathum ania liverpool tele nottingham forest te enfield ta anin khela he game a hian Diego Jota hian liverpool goal masaber minute somthum pakhatna athuna hemi tum hian nidanga a goal celebrate dan a celebrate lawin a thian pa Luis Diaz apa an kidnap awanga khun harsa takle ril ru ha taka om mek jersey chu ron pho langin a support zia aron tar langa e hian mitam tak ril ru a ne hle ani Diego Jota chanchin sang atanga langchiang em chu mirin nom takani a atlei ro lai a bial nu nen ting hian in kop chawin anin nei fel deuh chaw ani a tin a club khel tona reng ate tin a teammate te ada sang thiama adu sak thiam em a thei angin an har satna te po atran pui thina a chungte chu kan soi kim vek theilonga an tran pui ngai dala an ngai nala ya te an ina om tir a tul pon om tir lop thu te kan hmunuala chuti khopa thian te ta na in pele thian ni tling zo ania chuti lai kara a thian thaber le adu sak ber te zinga mi in hetianga an chang le thi liverpool player tele football fans te an ril ruana a mi tam takin Luis Diaz account ta comment nin Phatsan tu juda ti te point an comment nge ni atop nan video pakhat thi karon pho langanga karon ta langanga he Luis Diaz party na akala alama anti video om na hian an kom na a thian pa chanchin le a thian pa chungchang an zo na tiang hian aron lang boka helai mun ngei ti a hriat thea a thom no hak te alukhum le ipte te le a che vela lo om te po mishing ngai ve kan ni tikhan he party na hmuna hian kom ania a thian pa chungchang hi soin ator zia le areluna zia te he thian thatak an ni thu te le an chung te tor pui zia te fa te alaina zia te a soi chuaka shomati zia thu te po social media lama katarlan angkhan na ka ti ngoi ngoya ka mu tiring ka mitui atlana sa emema tin a soini amaro chu hemi mun hi party na mun ani amaro chu akal lo chan thatak te po alo omani ma na le kina alaron soi chuak mai the tun din hmuna chuan mi tam tak ten Phatsan tu tin an soi meka Liverpool a hian alet le khirangem alet le ni ngat chuan engtin tak fans ten lo dong songang mo tun a hian Barcelona lama alut mai thei ti thom om meka Liverpool chosan mai thei din hmuna ading meka ni